Kublay phi baro nga day imarina kasnong trajo nga day na later mga priang ngobhaya phi baro siya kani channel jo nga later roots ni nga aslam phi ngayakut bad ikhun te ha kani ka station jong ka metro kata ila api nga siya te siya jrong phi don bak bangal apoy no hi manwanya yaki metro station te sa abha pi ki khowa namar ngi haban ki wan hiar bon ki mau jingking kabening siya ni hakaport lang te kaslap bed kum ni phi tang ba lay phi namar nginelit rung ha katay ka building ka bapelun phi katay hangtay kaddo ngilayori tengen no slap 111 nginyapit ka shuway kini ka cultural center Betse karon ka bar, kidon ki restaurant, tang bangat haray kinrem bahapi. Kibun bahade, kinong roy nung tem ki bawan perform ha kani ka center. Ish, kibu roy ini piano basaw hang ni hapadeng hall. Siyo phi ngandalit persyang temkay no mga mo. Up mo nga nasyong pensuk siya. Token sa dayas nabha ngan sedang bantem no. Yes ngotanan. MP nga syutem kay ngam nang bantem ngan ieno ya kani ka piano ya ki batibit ban bantem ya ka le se don na pedeng jong pi bad naman ba kampat sedang ngoong nya ibang ngilit pit kaya kathi ka jakarung nang thi namar mangi mentan ngiyawan rung na siya din. Ngakwa man yu ikay ti na syakmat kalong no. Oh wow, kaitenat hapeng kata ka senta na siya ta syakmat. Tang bas niyo bak no api bakaslap. Ngihap ban rung no wud siya po. Nray ti laji rud. Shish pi klam yo pit bniya ya kajing itenat jang kana siya bar. Lepi nginilit pit bniya kay no tang hapo mo. Ya pi kun nginilit pit kay no ya kata kajing temba pala. Namar ngayo iba kibre kilawan rung. Na tiang pi yo ngam yo jakasyu. Namar nga kwa ring video nang ni nakamat. Namar makinong tem kimpat wan. Ngasim kabuno ya kani kapor. Banpen iya pi ya kini kicing pucing tem ke bai pala. Pet kadon ka korban saprek, kadon ka kurat, kidon ki steel wool. Kitnat ding balate bat ki jeri ki sainar. Kitnat ding balap penlong kum kicing tem jengkut. Nang ta ka piano barit bah. Pet kidon ki mau ki bamadan. Kidon kini ki sok se. Kumjuru kini ki mau bapelun. Ni wow ngalak ban ye ternam siet ru. Kani pat bapelun hang ni. Ikum kamula bala kriya am dei.
Pet benya abhamo. Uni jing tunggule ayu hang ni. Ngam tarai phi baki nong tem kibu kum ka decoration. Pet kibu wat ya ki soru akan ka jaka tem tepi. Ngati ngalengo phi. Ha kanu ka durmo ki penot kam. Ngai la dia bangam tip ti ngatare ki shia kershut kum ni phi. Ya kini ki sopat ngatare ki shia knyot kum ni phi. Netip yuk kia kenting ni kawang sajrong ni. Ngate yala di ibang bamben ban pi. Pek kani hang nepat kesenduk do siap. Ngamuja ba kata kale jakai siap. Ngamdan idea pi. Ha kanu kadur kinong tem kipenlong jing tem ya kini ki spring barit. Isam reki bat pinnong langit baki peden kam wat ya ustil wulru ngatrai ki kershot ya kamadan pi ngibam nang bantem ti sia muja ka katakai pi kam dami surbah ngihaban siap ya kinong tem bakin pen iya ngiha kanu karukom ki peden kam ya kini kitiar. Hure, kilawan kinong tem. Bat kinong mas ngap kai ro kilabun baha. Kidon ki kena, ki samla, ki temen. Bat kumbangi, ngatarai kini ki briru kilayak wa baha man ngap no. Bat ban pit kai ha kanu kurukom kini kinong tem ki penon kam. Ya kini ki tiar baper, bat bapela, kum ki jing tem. Tang ba ne kumno hablong ki baya syafi namar ba ki bapli ki haban adjust shua doke ngiyas ngapno natarai menta kila long ready. Bye-bye.
Saya syung suk bero, but ngo ba wat glad subscribe ha ke channel jonga like Terra Roots. Bye bye. Kung mangihi nga Carmen bapiro pilas nga muja man pitkay ya gitu kicing tam jingput bapala.